دهمان دما رزگارکردنا چایەکە جوانان ئۆپراسیۆنا رزگارکردنا گوندەوارەی تلتەمرێ دەست پێ کرد. دە ئەنجامێدا 24 گوند یەن گوند بن دەستێ داعشێ دەبوون هاتن پاقشکردن ji هێلایەکی نیەن پاراستنا گەلیە پەگەڤە divê herêmê de şer û pevçûnên dijwar hatin kirin. Lê piştî şikestina Daişê li cebheya Serêkaniyê moralên wan daketin û gelek ji wan vekşiyan bi aliyê herêma Şeddadê ve li başûrî bajarê Hesekê. هدف ما چه عبدالعزیز بو تابی او اپراسیون گور مدخواست با آوی پلان ما گاف پیک هاتن ما گند ما رزگار کرن دوره ولو عاصبون ما زیده ولو امسر دانه چونش برگو چطات ایده تدبیر گرته بو ما تکتیکی دن مشاندن بریوام ام پشوان زورین پشتی ام پشوان زورین ما منطقه جهف قد کر اوا بشر دجوار و فدکاری دجواری هوالا و بقهرمانی هوان شهید اف حمله ولو سرکفتنی که مازن ام گشتن چای عبدالعزیز فروکن کوالسیۆنا ناودەوڵەتی دەربێن گران لە بارگەهین سەرەکەی داعشێ خستن و بتایبەت لە گوندی غێبش یەن گوت بوو بارگەهەک سەرەکە ji داعشێرە وساژی gelek mayîn çandibûn û gelek xanî hatin xwar di encama teqîna mayînan de. طيران تحالف يعني وقت بيش دستك ددا يعني الوان شتا ددا دربني جران لوان ددا لهرم پر هرمني هبون شتات دا خبجي كربون ماينه خداني بون پر زحمتي تدان ملات يعني هري تشتي خراب دكرن دملات دا يعني هما دما انسان كي قدري مالا خفت كر ماين تيدبو جعداك هبا ماين تيدبو يعني ملت پر زحمتي دكشان جبر ماينه وان جبر خرابون اني قدكرن Ev operasyon moralê şervanên yekîniyên parastina gel pir bilind kir û hêzên Tiltemirê gihiştin başûrî Serêkaniyê ku operasyona rizgarkirina Rojavayê Serêkaniyê li hêla Mebrûka û Tilxenzîr dest pê kiriye li ser rêya navbera Girê Spî û Serêkaniyê de. Em anha li ser çemê Xaburê ne di navbera gundê Ghêbiş û Telşemîran de 24 gundê aşûriyan yên got di destê Daişê de bûn li ser dirêjahiya 22 kîlometran hat rizgarkirin ji hêla yekîniyên parastina geliye pegeve. Êdî ev herêm hemî aram dibe tenê dimîne hebûna Daişê dê gundewarê Serêkaniyê de bi taybet lê Telxenzîrê û paşî wê bi başûr ve ku operasyona rizgarkirina wî gundewarî anha berdewam e. Ekrem Salih Orient News li ser çemê Xabûr ji gundewarê Tiltemir.